fisabilillah. Berjuang nang iya ke mana Allah panika juga andi arte lamun kaulawan panjenengan agemah nika ampun di atas segala-galanya. Perintah Allah di atas kemauan abad, perintah Allah di atas nafsu abad, perintah Allah di atas syahwat abad, pengetahuan abad. Misalnya waktu sopu abad kita tepat ketondu terote dunga, tapi waktu kenika Allah merintah solat, maka ijo kajah benaba solat sopu kenika nyaman juga perjuangan. Saat aba panika peken, saat aba camat, tapi ben agemah tak bagi melakukan sesuatu yang merugikan baik ke aba atau kepada orang lain. Empat peken, tahan peken kenika nyaman perjuangan. Saat aba andi dengki, saat aba andi sombong, saat aba panika andi penyakit cerai, tapi waktu kenika bersamaan dengan itu agemah makon maka luar sedekah, agemah makon maka luar zakat, jika aja teka cerai, keluar sedekah, keluar cerai, keluar zakat, panika juga perjuangan. Lamilana kaula matur para ajunan sebetul kaula menjadi solawat sekita amalaki kapanpun dimanapun. Kompolan atau kocompo panika niat perjuangan, niat tero elanga dengki, niat tero elanga cerai, niat tero bersih dari penyakit ragu ke Allah. Sajana panika item-item panika, poin-poin panika adalah poin-poin perjuangan. Jadi solawat kita panika adalah solawat perjuangan. Benbuktena banyak tahu Allah. Banyak diantara kita, teman-teman kita seawal tak solat, ben Allah secegah solawat kemudian asolat. Banyak diantara di sekeliling kita, saudara atau teman-teman kita, cakanca kita, seawal Allah nak panika kacuba, Allah nak panika kanaraka, tinda asolawat lambat laun Allah ka swarga, Allah ka kabagusan. Muka-muka tambah nah Allah Subhanahu wa taala. Banyak diantara kita data-data menyebutkan bahwa data-data kabupaten sekalipun saja panika mulai dari kenakalan remaja benpan-ponapan saya menimpa dekat setong kabupaten, alhamdulillah nang isi tu benda panika lambat laun mengarah saja dekat positif. Amin Allahumma amin. Melana kaula matur para saja panika ngarep, para beliau-beliau saja harapannya sama. Kita terus asolawat, kita cek buang-buang solawat, baik nang rutinan, baik 444, nang pocompo, baik 444 atau ecek-kocen, mari nak asolat 11 kali, pagi sore pun saja terus asolawat cek buang-buang. Tak bisa misalnya tidak punya kesempatan asolawat selancem, solawat naria mungkin mon waktu ngarek lancem gendung, mau solawat sependek. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Kini kamu paling pendek. Panjenengan jatanya boleh, boleh sependek boleh, tak ada. Ni sedang dan mengujak Sallallahu malolo, mungkin benih mana ya? Atau kalau Muhammad malolo, jangan kodang mana kepada ajunan sebetulnya kalau menjaga. Kini paling pendek ampun Sallallahu ala Muhammad. Saya kocak panika solawat hidir, solawat Sayyidina Hidir alaihi salam, jaga kustehkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para junan sebutan kaulah jadi milana solawat panika benikun emaus lesan, benikun cuma kata rutinan atau pengisi acara. Tapi solawat panika dimaksudkan perjuangan. Solawat semailang tengki, solawat de rumah sekira ene cerik panika elang, solawat senambah keimanan, solawat senambah kecintaan, solawat semailang musibah, solawat se terus kempang dari memburu kena Allah, solawat juga se terus abba oleh husnul khotimah. Fokus di budina umur langkong-langkong, di budina dapatnya mana saja hal. Misalnya orang atani di budina tani na husnul khotimah.
Misalnya orang yang atekan kau lawan panjenengan atau di antara kita menika atekan, maka dibudina tekengah paneka husnul khotimah. Keluargana nak potona juga nek paringi husnul khotimah. Setuju. Mulai dari hal sekecil sampai sehal paling penting setuju nak diparingi husnul khotimah ben Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatan-niatan sekedar yang kita mau sanajan 11 kali tapi muka-muka ben Allah Subhanahu wa taala engkau lihat ben paringaki agar dia semaus Pak Ibu 444 kali. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda wa tunalu bihi al-ghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Nyona sokongan Fatihah juga muka-muka pondok pesantren Riyadul Jannah panika termasuk salah satu saya dijadikan berpengaruh guru langkong-langkong antara Syekh Muhammad Khalil As'ad atau muka-muka tetia pondok pesantren saya nyita tenaga-tenaga agama senyambung dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cita-cita para guru para tenaga-tenaga agama terus ada saja oleh pertolongan dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.